I dobrodošli hekleri u novi video na Insomnia Hack kanalu. Danas ću vam pokazati kako da potegnete Android verziju 2.3.6 na 4.0.4 na LG E400. Šta vam je potrebno? Potrebno je da vam bude mobitel rootovan. Znači, sada ću vam pokazati, kada instaliramo ROM Manager šta trebate uraditi. Znači, navodimo u ROM Manager, ako se instaliralo, bit će link u opisu videa. Gledajte ROM Manager, Recovery Setup, dodajete Clock Recovery Mode i to bi bilo to. Znači, sada odete, ugasite mobitel, isključite ga. Meni je već verzija 4.0.4, tako da ne dajte da vas ovo ne puni. Idemo znači tu. Samo sekunda se ugasi. Sada znači šta je potrebno kad ste to uradili? Potrebno je prisetiti ovu gore tipku, znači što se gasite, ovo je prema dole i home button, sve zajedno. Šta sam vam zaboravio vam reći? Zaboravio sam reći da će biti fajlovi u opisu videa koji trebate skinuti, prepasiti na vašu SD kartu, on zauzmaju oko 200 MB, znači to vam je sistem koji ćete instalirati. Evo ga, znači ono što smo instalirali, što smo sada podigli. Znači šta je potrebno otići? Potrebno otići install zip boot from SD card, znači kako pomjerate ovim dole ili gore, a potvrđujete ovim gore kao OK. Znači potrebno otići install zip from SD card, te choose zip from SD card. Sada nađite znači prvi fajl što će vam biti u opisu videa, to znači sistem, znači ice cream 4.0.4, ice cream sandwich. Meni je tu, znači evo ga zove se CM9201309929 Nightly E400, te idite na to i potvrdite, znači ja to neću pošto imam instalirano već, pull back, te opet isto, pull back, te sada šta je potrebno uraditi? Potrebno je ići wipe data, factory reset, potvrdite dozvol, te idite yes, ja sada to neću naravno, te idite znači wipe change partition, te idite opet yes, a neću pošto imam, to sam neću radio, go back, te sada idite advanced, te tu znači uradite ovo drugo, znači wipe change, ne vezi. Sada go back, te sada kad ste tu uradili sve, instalirali znači sistem koji ste skinuli, idite reboot system now, znači prvo gore, te potvrdite gore. Sada ću vam pokazati kako se pali mobitel, znači u mene već instaliran sistem 4.0.4 verziji. Evo sad što gledati kako to izgleda. Evo vidite. Se ovo pojavi znači da ste uspješno instalirali Android verziju 4.0.4 Cyanogen 1.4.9 mode i evo ga, znači to bi bilo to. Znači digli ste sistem 4.0.4, upgradeovali ste ga, znači ovo odlučati, dođe sebi, šifru. Ja sam već preinstalirao da gledate na zbuni i evo sad ćemo znači vidjeti prvi pogled. Otići ćemo u postavke da samo provjerimo koja je verzija. Znači evo ga, sam sekund, postavke, evo postavke. Postavke, te otići od telefonu i vidjeti koja je verzija, znači verzija sustav Android 4.0.4 LG E400. I sada ćemo otići na prvi pogled šta je to novo, znači da odmah kažem na početku, po meni je ovo uspješan znači upgrade sistema, pošto nije izlazio od
od LG-a, znači oficijalni, te da vam kažem da je mnogo brži i da vam svima preporučujem. I što je sada novo, pokazat ću to na primjer nešto. Evo znači kad pristem home button, vidjet ćete ovo, što imate sad u novim telefonu, novim verzijama. Sada gore imate, ovo kad pristemite, se pali gas, imate ključe, reboot, profil, te screenshot, znači što je novo nešto, što niste imali na prošloj verziji, ovdje ćemo testirati. I evo ga znači uzeo, screenshot, te šta je samo mana ovog sistema? Mana ovog sistema je znači što nećete moći imati Google Play ili Google Store, ali nema veze, možete naći neki drugi market. U ovom slučaju sam skinuo jedan ovaj market, znači preko kompjutera te prebacio na mobilni uređaj. I to bi bilo to u ovom videu. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal te lajkovati našu stranicu na Facebooku, znači linkovi će vam biti u opisu videa. Znači prvo skinite ROM Manager pa te ono prebacite i samo pratite upute, znači od početka videa i sve će biti u redu. Ako imate kakvih problema, komentarišite video, te ostavite neki like ili naravno komentar ako smo vam pomogli, ili ako imate neki pitanja. I šta da vam kažem, to bi bilo to. Vidimo se.